La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Ku mugabane wa Afrika no ku isi muri rusange, abayobozi benshi ntibahwemye gushyira akayabo mu rwego rw'umutekano, ingingo ifite inshingiro ku mpamvu z'ubusugire bw'igihugu. Afrika y'ibihugu byinshi bikennye, abategetsi bahisemo ko inzara yibasira rubanda rwa giseseka, ariko icyitwa urwego rw'ubutasi rukaza imbere rukanashurwamo ingano y'amafaranga byagorana kumenya, cyane ko n'ibihugu byinshi bitabyemera. Hari naho uru rwego usanga rutakira urw'igihugu, ahubwo rwarahinduwe urwa perezida ubwe, cyane ko benshi mu bategetsi bo muri Afrika ngo baba batinya ko bahirwa ku butegetsi, bityo urwego rw'ubutasi rukazamuka uko. Urutonde rwakozwe na kaminuza ya Glasgow yo muri Scotland rugaragaza ibihugu bifite ubutasi bukomeye muri Afrika, ari nabyo tugiye kugarukaho mu munota w'ubwenge wo kuri uyu munsi. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Gambia. Ni igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afrika. Iki gihugu gifite abaturage basaga miliyoni 2. Mu 1994 ingabo zitwa Armed Forces Provision Ruling Council IFPRC zihirika ku butegetsi bwa Dawa Jawara. Uyu yarayoboye iki gihugu kuva cyabona ubwigenge mu 1962. Aba mu rwego rwo gushinga ubutegetsi butajegajega bashinze urwego rw'ubutasi barwita National Intelligence Agency, rukaba rwari rugamije kwigiriza nkana mu barwanya ubutegetsi bushya bugiyeho. National Intelligence Agency na n'ubu ntihwema kuvugwa mu mabi y'ubuhezanguni bushingiye ku idini ry'iterabwoba mu gihugu no muri Senegal. Iyi nayo yavuzwe mu byahwihwishijwe hari gutegurwa kudeta mu 1997 no muri 2006. Abakoze iki cyegeranyo bavuga ko 1.48% by'umusaruro mbumbe wose bigenerwa igisirikare, nk'uko imibare yo mu 2015 yabyerekanye. Ntihazwi neza umubare w'abakora muri uru rwego rw'ubutasi muri iki gihugu cya Gambia. Ku mwanya wa 9 mu bihugu byo muri Afrika bifite ubutasi bukomeye turasanga igihugu cya Gabon. Ni igihugu kiri muri Afrika yo hagati, kikaba gituwe n'abaturage basagaho gato miliyoni 2. Nyuma yo kubona ubwigenge mu 1960, Gabon yabayemo imvururu zirimo na kudeta yaburijwemo mu 1934. 1937 nibwo hashinzwe urwego rw'ubutasi barwita Centre de Documentation, kizwi nka CEDOC, rugamije kuneka mu gihugu ndetse no kugarura ituze no gutsimbataza ishyaka rimwe rya Gabonese Democratic Party kugeza mu 1990. Ubu rwego rwahinduriwe amazina rwitwa Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration, DGDI. Uru rwego ruri mu zituma ubutegetsi buguma mu maboko ya ba Bongo, hafatwa abarwanya ubutegetsi. Bizwi ko 1.43% by'umusaruro mbumbe bigenerwa igisirikare, nk'uko imibare yo muri 2016 ibyerekana. Ni mu gihe umubare w'abakozi b'ubutasi kugeza na n'ubu ngubu batazwi bo muri iki gihugu cya Gabon. Ku mwanya wa 8 tuhasanga igihugu cya Ethiopia nk'igihugu gifite ubutasi bukomeye muri Afrika. Iki ni igihugu kiri ku burasirazuba bwa Afrika, gituwe n'abaturage basaga miliyoni 105. Uru rwego rw'ubutasi rwashyizweho mu 1978 rugeza mu 1991 rwitwa Public Security Organization PSO, rutozwa nabo mu Budage bw'uburasirazuba STASA. Ni nyuma y'ikurwaho rya Haile Selassie muri Nzeri 1974. Uru rwego hanini ngo rwibanze ku kuneka mu bice by'imipaka na Somalia na Sudani ndetse n'imbere mu gihugu, bitewe n'imyivumbagatanyo y'abashakaga ubwigenge bwa Eritrea. Uru rwego kandi ngo rwari rufite impanga yarwo yitwa Military Intelligence Department MID, rwashyizweho mu 1974 kugeza mu 1991, rushinzwe kumenya amakuru y'ibitero byaba bitegurwa kugabwa muri Ethiopia. Kuri ubu urwego rw'ubutasi rwitwa National Intelligence and Security Services NISS rwashyizweho mu 1991. Gusa muri 2009 WikiLeaks yatangaje ko na n'ubu imirimo rukora imeze nk'iya kera. Ethiopia kandi ifite urundi rwego rwitwa Information Network Security Agency, rwashyizweho mu 1991 rureba ibijyanye n'ubutasi bw'ikoranabuhanga. 0.6% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ushyirwa mu gisirikare, nk'uko imibare ya 2016 byerekana, ndetse ntihazwi umubare w'abakozi bari mu butasi bwa Ethiopia. Ikindi gihugu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 7 nk'ibihugu bifite ubutasi bukomeye muri Afrika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kiri muri Afrika yo hagati, gituwe n'abaturage basaga miliyoni 85. Nyuma y'ubwigenge mu 1960 hagiye hashyirwaho inzego nka Sûreté Nationale ngo zigenzura umutekano. Nyuma hagiyeho urwitwa National Documentation Center
mu 1939 narwo rwaje guhindurwa mu 1990 nibwo hashyirwagaho urwitwa National Service for Intelligence and Protection. Uru rwego rwatangaga raporo kwa Perezida Mobutu nta handi binyuze. Kuri ubu rwahinduriwe amazina rwitwa National Intelligence Agency. Amafaranga angana na 1.3% by'umusaruro mbumbe byashyirwaga mu gisirikare muri 2016. Kugeza kuri ubu ntihazwi umubare nyawo w'abatasi b'iki gihugu. Ibindi bihugu bisigaye mu myanya 6 turaza kubigarukaho mu kindi gice cy'umunota w'ubwenge.